isikhathi akasikho kodwa kubaleka kakhulu ukuthi ngitholile la ukuthi kuhambe insizwa ngizwe futhi ngumfowethu nje la ngithinte ukuthi kuhambe insizwa le kuthiwa uDubula Mbatha ngizwa ngumfowethu Ali wakubika futhi ukuhamba kwayo kakhulu wakhuluma nathi nganza wethu Ali umuntu loya alimgube umuntu loya uyaphila futhi uyaba neqiniso endaweni yalo ngiyabonga kakhulu Ali Mfukamgube ukuthi mfowethu ulimele iqiniso kusukela eqaleni kuze kusegcineni ubudala bakho ngasebengabazi lento ezile ubudala ukukhula yokujula ngoba futhi neqiniso futhi awulifihli lokuthi mfowethu ukwazile nawe ukuba negalelo elingakanani kuleyansizwa ekuphakameni kwayo nasekudumeni kwayo njengomlandeli wakho yagcina ilandela wonke umculo. Thank you very much. Siyabonga kakhulu Mfukamgube. Kudubula uMfukambatha ngoba siqinisekisiwe ngoba ama social media ngawaqamba manga ukuthi cha akekho impela emhlabeni. Ngizokuthula imele ubehamba noMgibe weFebe njengomongameli waMabhinca into enodlame phakathi nento enokubulalana kwabantu angisoze nga encourage qobo kodwa ufuna nazi ukuthi ebantwini enibonela kuma social media some of them basuke bezocasha bezokhanda izitha ezi online bebe benezitha zabo emaceleni abanye basuke benezitha abazicreate online abanye basuke benezitha emndenini yabo nasemakhwenabo lokho kudala ukuthi ukuthi mawuhambile emhlabeni ayikho into ebuhlungu ukuthi uhambe emhlabeni ukufa kwakho kubhlungu emndenini kubhlungu einganeni zakho kubhlungu komkakho kubhlungu koma wengane zakho bese uthi umseshi lokhu ngikhuluma ngoba some of the people that are expressing their opinion here on social media they regard me as their role model. I'm not a role model to anyone. I'm myself. Lezi ngane ekhasayi nokubiza ngikwazi ukuba role model kuyona. Ngumzali kuzona. Instead of being a role model, I am the parent. To all these kids that are playing around in social media, they should be asking me and bowing to me as their father. That's why I have a responsibility ukubakhuza masebebheda uthi ntakiwe umsunezinja ntakiwe nitakiwe umuntu mayidakiwe utakiwe nje ufuna atshene iqiniso ukhuluma kulale kuya atshene isitophe ehla kuso no kodwa lokho akusho ukuthi lo muntu loyo usuke sefanelwe ukufa engingakusho ke ukuthi nganza kwethu uma ukhona isosho selilele ngisho laba kade belwa nalo ngokumlando wakithi ngiyethiwe inkunzi embili mazipha ehlulekile iyothumela isikhathi okukhombisa ukuthi ukula kwazo bengikhona ukuthi bezilwa ngoba zibanga ukuthize bekuliwa nje kuzwana amandla kodwa kuyenzeka ke ukuthi umuntu agcine sithinteka kabi ngakho ke ngisho ukuthi ke nganza kwethu siwagada amawala sibugade utshwala sigade ubunsizwa obungena imendlela ngoba yonke lento nesikole nje sinegaba kunomsizwa obungena imendlela inhlobo umuntu uyavula parachute njenge helicopter bayisuka phansi yaphezulu ibhalo liqale lidli stretch bese linyuka ngiyanichazela amabhinqa ngoba iningi leni alazi so into ebalekile ke enganza kwethu lokho ukuthi kufanele nikwazi ukuthi la angizile ukuzokhanda abantu abangamagwala
ngeke futhi ngizekuvumele ukuthi abantu bebe ngamakwala ngeke nguvume futhi ukuthi babe abashinga angenasidingo bengena inhlonipho bengazi umsabo oyislomkhulu eyoyisemkhulu bengawazi umndeni wabo bengawahlonipha abakhwekazi babo namakhwe abo nabakubo kuyicala lokho letithulana lokho ngicela ngani zakwethu asihloniphe unipho ayitolikwa kwaZulu singahlekwa izizwe ngiyacela ngani zakwethu futhi nami ngiqambela abantu abanganikhuluma into eningayazi senizeza abaseshi nina urongo lokho khuluma udoti nje hamba nikhomba abantu isidinga sikho ngiyivala lelo page ngani zakwethu umuntu mayisihambile uyahlonishwa fundani inhlonipho la noma kuthiwa umuntu ubungamthandi kangakanani kodwa mase ehambile uyakhala uguqa ngisho umuntu ongaguqa yasiguqela isidumbu ahloniphe akhothane ngakho bakwethu lokho kuyakududuza umndeni futhi okwesibili ngaphekwa lokho imvelo nje iyodwa asikwazi ukuyishintsha ngenxa yama social media ukufa kuyahlonishwa kohlonishwa njalo ngoba umuntu usehambile akaphinde abuye kube bayabuya bangavotelwa abantu uJesu ngabo wabuye uShaka ngabo wabuye uShembo izashemba ngabo wabuye okhokho bethu esizwa kuthiwa bayahlabana empini esandlwane ngabe sebavotela bebuye kodwa mawuhambile uhambile kodwa lokho akusho ukuthi sibe ngamakwala sibe ngamanina funa sikhulume iqiniso silimele singakusabi ukufa kodwa futhi sihloniphe silikhulume la kufanele sikhulume khona singabe izitabane singabe izinja okunye nje yabona ngiyenyanya kakhulu lento eyenzeke izinto zengifuna ukukhuluma ngazo kuna video engayithola lapha na kundodana wami lo uKhuzani uNkosikhona Mpungose uKhuzani uNkosikhona Mpungose ningathethe ngoba phela abantu bangena ngokuhlukahlukana kwamadata nango igaba zabo abanye basala kuthenga amafoni ngoba kuyibirthday yabo abanye basala kuthenga amafoni ngoba kukhisimuzi beqala umuntu asabalala wonke athi ngidawuletele yonke ihlobo ye-app bese kuyima ebona amavidiyo amadala uKhuzani mangithi indodana yami akazalwa yimina uyindodana yami ngokwe respect ngokwe industry yokuthi I've contributed more than any artist ngibe nomnikelo kwi-career yakhe edlula yonke ihlobo ye-artist eyake exista in my existence empelweni yami akekho umuntu engamfela njengoKhuzani iyangihlukumeza le nto ukuthi angazi imividiyo yamanje imividiyo endala mayine naye ezefakaze ebuza le yanja ekuninja lana econfettini ebuza le yanja ethi uyanganyanya kuni video le ayiphethe la ule petrol yamuntu lona